Be, ngopo be? Udah tambah be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan saya Anto Ragil. Hari ini kita mancing di Kali Kerian ini, daerah ya sebelumnya Pelabuhan Kendal. Ini kita mancing bareng-bareng, ada Bang Mandor itu di belakang sama Bang Wawan, terus juga ada Mbah Yakub. Tadi habis jeburan nih lur. Ini Mbah Yakub nih. Mbah, ngopo Mbah? Hey. Aduh. Terus itu ada Bang Mandor di sana itu. Halo Bang. Sama Bang Wawan. Bang Wawan di pojokan. Sip. Oke lur, langsung saja kita mancing ya lur. Kita mau prepare dulu, habis itu langsung mancing nih. Lokasinya kayak gini. Tadi habis jeburan dekat sini. Apa dia jeburan aja? Ono piting gede yo, piting gede yo. Malah jeburan nih. Oke lur, langsung saja. Wah iwa, Rene ya wak, iki panganan wak. Pop es dulin. Pop es ulin. Ambul asako, ambul gitika lah. Ngeterang nanti melakui. Saya sudah lulus ya Bang Anto. Alhamdulillah. Aku sing ngurung kene iki. Kamera kita siapin. Wis wayahe buka kok miwake kok. Ayo ndang, cep. Maseh. Gegere. Maseh, sacet. Jaranku kalah dawa. Lah sadodo iwake ning pinggir. Lho, kuwi cilik itu babon kok. Yakub, ayo. Yakub. Semah bae kok. Kameranya tuh siap. Aduh, kakak cekrek dong. Ngetere mbek gondol lho. Tidak Bang. Ping telu. Ngeterem mbek mlaku. Mbek gondol. Mlayu iki asem tenane. Melayu. Bajindul. Rasane mangkel di hati. Mantek kelep lagi. Nembe Mangkel di hati. urung Bang. tekan kok. Bang, mangkel di hati, Bang. Urung siap saya, urung siap. Telo. Gambrung kata Bang Mandor. Lah bergetar ke seluruh tubuh kok. Bergetar jiwanya kok. Nggih. Wah. Kengko ngono. Malah gurai waduh. Kecil-kecil. Ya kayak to, cilik-cilik iki lho, marani. Cilik-cilik. Aduh. Ya Allah. Bang Anto. Opo iki mau, Bro? Gede. Asli babon. Tenan, Bang. Bangun.
Nah, Bandeng. pasti. Iki nembe masang, Mbah. Ketoke kuwi pergerakan bandeng ya, Bang. Bandeng. Oh, buahe buantar muni kok. Bang Wawan ki spotnya udah ning daerah Kenena no. Sangu ombe rak di. Sangu. Istimewa. Istimewa. Nah nih. Asem. Percaya ora kilinge. Istimewa. Kilinge percaya Besar. ora kilinge. Besar tuh. Lur pindah rono layakno. Sampan mlayu malah nemplok ning Bang Mandor kan. Aduh, istimewa. Besar. Aduh. Aja diaman ke. Oke, dulur-dulur kabeh. Cukup sekian video hari ini. Ini cek spot barunya. Alhamdulillah masih ada yang dapat. Nah, jadi lain kali kita kesini lagi. Ini ada Mas Anggara. Dapat ya, Mas? Wah, mantap ya. Dapat satu babon, lumayan. Mantap, lumayan besar. Spotnya potensial. Terus ini punyanya Bang Mandor, ini tadi dapat babon besar nih. Mantap tenan. Just kapan-kapan kita kesini lagi. Tadi saya mocel soalnya ya Bang Mandor. Kapan-kapan kesini lagi. Oke. Oke lur, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.